Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna bi ibadikas salihin. Dahil amban kemon tukbal kusikaam inilapal kasanyanganin nuklapal magbarkatin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban ihen masih nipain in pagsalusukur tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab nin balas nikmat pamaindam atau akan pinasangin ni Allah tabaraka wa ta'ala si kita bi iyan bangsa manusia in topik atau akan maudu binisaratin elew inin atau akan kop-kop inin tapi tesiram bilamiyaan iyan min asbabi duhulil al-jannah. Amban me sababan kasinduehan sababan pakasikante surga. Nakihap tanto maglimbang sa limpangante. Kung ito tabitin min asbabi dukhulin narhab. Pagya maglimbang-limbang tebe, kaya panjari istorite hadya kahaban surgain umus kita hati tebang inihab kalatan narkain. Demikian amban me kasinduehan magdarawa. Lagi bang may kita ni magsambahayang ngay manjari niya doon hadya pasib nung aahim sinanghap. Gani agunan ni hinang nung magsambahayang kiyo umus kay katawan nung ini makalar kasambahayangin. Mang kiyo magsambahayang, mang kiyo magpuas suwi ingat no, suwi hati nung mag ini makalar puasahin. Pagigana agunan puasahin bang diikan nuru atau kan hinang nuruin makalarak atau kan makapagkatihin. Kung ito tapi tesiram bilain min asbabi dukhulil jannah kasinduhan amban sababan pakasikan nu surga gak memes atau akan gak ubus kita manamal sa na suku-suku hejab tataan ni tawi syarat yang siniin. Nah kung itu limbanante niaan atau akan aksante ilawanan lawan nen sab min asbabi dukhulin nar amban me kasinduhan sa niaan sababan zanan pakasikan ke narka bang tahinam tene perkala ini. Fa inna lidukhulin nari asbaban bayyanaha Allah bi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam liyuhadhdhira an-nasu minha wa yajtanibuha wa hadhihi al-asbabu ala naw'ain. Benanin si paaset narka atau akan sanan pakasekan narka me sababan bayyanaha Allah bi kitabihi. Niya me sababan pakasne pinatarang oleh Allah Ta'ala dalam kitab ni dalam Quran ni wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam duk sidella rasul ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tarang ni tarang ni tampal ni pinatampal oleh Allah Ta'ala binetad dalam Quran ni mulia sidella Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demi sababan pakasikan manusia atau akan zanan pakasikan manusia narka pantahinang na ini. Kembali bisyarat eruk sekali anti. Bagian siniin si salungin tapi syaratin yani hinante zanan sa pakasikan te surga ku itu yani binisyaratin hinang zanan pakasikan te narka pantahinang ini. Kita mali pagi kami amban kita mabaya ngasik narka, kaya man kita ini nasal kinamunsihan mang narka. Ambani yan pa'y mualipin
Paine pinatampal oleh Allah Ta'ala inme sabawan pakasikan nunarkain dalam kitabnya yang Quran lusi dalla Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyahdara nasu minha wa yajtanibuha wayang kan pinatampal atau akan wayang kan pinatarram wa Allah Ta'ala dalam kitabnya dalam Qurannya si dalla Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam me sababan atau akan me asbab pakasikan tenarka jangan pakasikan tenarka liuhadiran nasu minha supaya hangkan pinatarang oleh Allah Ta'ala dalam Quran ni sedela junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam me sababanien supaya humali manusiain amma me perkalamian supaya kita hinang manusiain supaya pa inne miaan humali manusiain ang banyin wahadil asbabu ala naw'in me sababan inin penne binahagi iye duweng ginis iyan sababan manusiain makasik narka duweng ginis gani sa tili duweng ginis inin annaul awal in ginisan tagnain penne asbabun mukaffiratun tukhriju fa'ilaha minal iman ilal kufri ginisan tagnain yani me sababan mukaffirah ini kafir mukaffir aanin makahinangin tukhriju fa'ilaha minal iman ilal kufri sabab tagnain ini mukaffira tukhriju fa'ilaha dan jangan gumua makahinang iyahin minal iman aman pag-iman aman pagpercaya sa Allah Ta'ala tungan kapagwaanin ilal kufri tuju pagkupur sa Allah Tabaraka wa Ta'ala ini sabab tagnain wa tujibu lahu al-khuludu finnar duk bang makahinang tagin asbab tagnainin sababan tagnainin mukaffira ya kafir makahinangihin sampai gumua ya aman pamarat saya tungan patujuhan yang tuju kekapiran tuju kekupuran amban i tujibu lahu al-khuludu finnar wajib pes iye makakal jaring nerakain mang tahinang lempar kala ini sabab terkena ini pagi ala nau'ain wahadil asbab me sababan pinatarang Allah Ta'ala me sababan yani bakas binettar bakas nian pinatampal Allah Ta'ala dalam Qurannya si della junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua sabab tu sabab tagnain yani mukaffirain jangan gumua makahinangin amban pamarat saya amban iman tuju kekapiran tuju pagkupur amban bang tahinang oleh manusia sebab awal ini ia jangan sab wajib si iye kakkal lai dalam neraka amban in si Isa aga mikir kita palabra si Isa lagi ana usani gini sa si kadua hinsa asbabun mubassika pikir dua sebab dalam Qur'ani dalam tasabut dalam Qur'ani maka sini pinatampal oleh Allah Ta'ala may sababan pakasikan tinarkain pakasikan tinarkain dua ginis tu si kaisanin mukaffira ini bang makahinangihin gumua amban iman amban pagpercaya tuju kakupuran nambani bang gumua ain amban pamaracaya bu paata dia si kakupuran jangan niye wajib kakak dalam neraka jahannam si karwenin asbab pennya mupastikahin tukhriju fa'ilaha minal adalah ilal fiski ini gumua makahinang ielay bang kahinang ne asbab si kadua inin amban keadilan amban adalah ilal fiski tuju kapasikan ini pasti gumua aja amban agama sumagawa wa yastahiqu biha dukhulan nar magkapatutan makahinang ihin makasit narka sumagawa dunal khuludi fiha gay sabi kakkal jalan narka bau ini asbab sikarwehi tapi tarang mananen beriter kesaltaran bakas ne pinatampal Allah Ta'ala dalam Quran ni me sababan pakasikan tenarka mang tahinang te ini sumagawa me sababan ini dua ginis tu si kaisanin kakkal kau dalam narka bang tahinang mo karwenin makasik kau narka sa gisab kau kakkal tedomi ngar kau kakkal san kau makasik narka oke pito kita asbabul awal pito kita sabab sekatagna ini gumua kau amban iman
7 kekafiran. Mana yang kakal dalam neraka ahim ang tainang ini. Oke, si Kaisa. Banyak syirku billah. Ini pag syirik, pag sakutu si Allah tabaraka wa ta'ala. Birrububiyati. Ini si pag palihara. Painu Allah Ta'ala magpalihara dunyahin. Allah Ta'ala magpapanjari langitin, magpapanjari bulakin. Saan niya? Painu sawe ni. Niya sawe Allah Ta'ala magpapanjari na iyan. Ang bani syirik kayo. Di manjari si mukmin subay kayo pahali ang bani ni. Awil uluhiyah atau akan sinumba. Pinu niya atau patut. Niya pinu patut sinumba sa diya man Allah Ta'ala. Numba kayo sa Allah Ta'ala, numba roh kayo sa diya man Allah Ta'ala. Ang bani ni syirik ingin. Gay manjari subay pahali mukminin muslimin ambat parkalaian. Pagkaya bang lamod kayo lai si syirik niyaan. Kapag syirik kayo si Allah Tabaraka wa Ta'ala si parkalaian. Awis sifat atau akan si sifat Allah Ta'ala. Amban i zanan kyo gumua amban iman. Tungan pagwaan nun pasikan nun 7 kakupuran. Amban i tahinang kyo kakal diyan neraka. Bang aahin magsyirik si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dalilin amban dalam Quran. Pen Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi jannah. Wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dalam suratul Maidah magkurang maglabi. Innahu man yushrik billah. Lennanin sina-sina magsyirik, magsakudo si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hinangan niya rin mga Allah Ta'ala panumbahan sa diyan man Allah Ta'ala. Kaya may nasaramilu. Hinangan rin mga Allah Ta'ala pasujuran. Niya atuhan sa diyan man Allah Ta'ala. Ang bani pa ini faqad harramallahu alaihi jannah. Sabihin nanin hinaram wa Allah Ta'ala si aamag syirik lo in surgai. Nabang hinaram surgai, tungan pamulaan din. Dua rahatin dia. Puas aman dunia ini, manggi surga, manggi neraka, maglawan iyan do. Wa ma'wahu nar, pamalugarani dalam neraka jahannam pamatinani. Bang aahin magsyirik. Hinangan niya sakutu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Numbaye sakitan ni Allah Ta'ala ikaw manjari numba sa di aman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nahangkan eh, pwede natasabis sarako, ngayon si manamiyaan, magpain Allah dalam suratul Fatiha, Iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu, bang may ilmu, may nahuhin pinne, pinarahil mo ni mapulong bihin, asal-asalin pinne na'budu, iyaka. Si kami, na'budu numba kami, asal iyaka si kaur. Sumagawa ay na sa iyan permani. Atau ay na sa ipatihain. Gak apa ini asal-asal ano ulit ini na'budu iyaka pinarambuli. Sa mapatikain iyaka na'budu. Asal tayo to dan si kaur perumbahan kami. Di manjari manusia in numba sa di aman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mang numba ay sa di aman Allah syiriki. Makapagsyrik. Napinuro kita apa yung syirik? In syirikin dua perkara. Dua yang ginis binahagi. Si kaysa ni syirik akbar ug syirikul asgar. Syirik akbarin yan inumba kayo sa di aman Allah Ta'ala. Hinangan nyo sa kuto Allah Ta'ala sa dili. May magtawakal kayo sa di aman Allah Ta'ala. May ngandal kayo sa di aman Allah Ta'ala. Syirik daw balin din. Sabay niya syirik, syirikul asgar ye. Yan yung may arya, ramon naman syirik. Magpakiti-kiti kayo syirik sa sirik diki. Nabang taripan syirik akbarin, kakal kayo dalim narka. Sabang syirik asgar do syirik diki-diki. Ngayon kayo kakal dalim narka, ang kayo kayo namin. Sada, wala yan kayo na makanarka eh. Sabay na kita pahali. Ang manibisan sa kita kakal dalim narka, abay mo ang tahun-tahun ng ilaw akhirat kayo dalim narka. Dalim ebut kayo, makaleman-leman. Ngunit perkalai, may umat muslimin. Ngayon, pandak-pandak na kita, may pandak tayo. Si kedua sababan, supaya kita pahali aman perkalainin. Sababan bang kahinang kainin. Jangan kita makaset narka, sampai kakal makahinangin dalam narka. Pene as-sababus sani al-kufru billahi azza wa jal. Au bimalaikati, au kutubihi, au rusulihi, au al-yawmil akhir, au qada'illahi wa qudratihi. Paman ankara syai'an min dhalika takdziban fa inni aw syakka fi fa huwa kafir mukhalladun finnar. In sababan si kaduahin supaya kita pahali binaan al-kufru billahi azza wa jalla, yani magkafir si Allah Ta'ala.
Kafir Allah Ta'ala. Magkafir, magkupur, nagga kayo sa Allah Ta'ala. Gaya lumut, pangandakan Allah Ta'ala. Magpain Allah yung samiaan. Gaya kahagat mo. Surang Allah Ta'ala, nagga kayo. Gaya pakari sidakan Allah. Ang balik kupur kayo. Nagga kayo. Namang kayo nagga. Kakal kayo dalam narkahadahan ng buko dan buah manusia. Atau akan pinya au bi malaikat ini. Atau akan magkupur kayo si malaikat ni. Jadi kahagat dua niya malaikat Allah Ta'ala. Kupur niya. Ingkar no pa yung gani malaikat Allah Ta'ala. Gani malaikat Allah Ta'ala magsulat ni kahapanian. Gani may magsulat kalatanian. Gani may malaikat nanya dalam kubur. Gani malaikat. Ang baniin. Jangan dusab kewian. Sababan may pakaasikan niya rin. Narka bang kupur no may malaikat Allah Ta'ala. Atau akan baik au kutubi atau akan kafir ni kutub ni yani may Quran ni kutub behero binawa man Quran kay may Taurat pasi Musa kay may Injil pasi Isa Zabur pasi Daud Quran ni pasi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya manusia kafir ni ingkar ni may kutubian ni kitabian gak niya dapat basa gak benar ni iyan gak benar ni Quranin gak benar ni aka Allah Ta'alain kakal manusia iyan dari neraka bang ia mati bang ia di kapag taubat amat hinang ini sa mga bayaw kapag taubat ini ma ia papasawi taubatin sampai ginantian di Allah Ta'ala illa man tawa wa amila salihah yubaddilullahu sayiatul hasanah na bang niya manusia asal-asal ni kaawam na muna ia magtaubat pabalik muli sa Allah Ta'ala gini nga hinang bakas hinang na jaman tagnalay yubaddilullahu sayiatul hasanah ginantian ni Allah Ta'ala in bakas kahinang ni tainang ni malaat ni hininang ni hap wa Allah Ta'ala upang mo bakas kamakay ng kalaatan na ginantian ni minanjari ni hap pinapanjari ni hap wa Allah Ta'ala mang ni kayo magtawbat mole hap Allah Tabaraka wa Ta'ala gini balik-balikan namin bakas hinang mo atau akan mainnya atau akan magkupur ka rusulihi atau magkupur ka si may rusul ni si may rasul bakas pinabaw rasul wa Allah Ta'ala hek kami rasul tersebut dalam Quran piye 25 satu menjaga iya menjadi rasul ini iya ada tersebut dalam Quran hek kama nama rasul tersebut Allah Ta'ala tersebut Allah Ta'ala dalam Quran ini ada kesentuhan tersebut Allah Ta'ala tersebut alanya 25 usni sinduhan gak disinabut Allah Ta'ala dumanya aja 25 rasul ini sumakawa suway kahagat dumang kaya muslim way benar may rasuliin saga ni sinabot Allah Ta'ala alin 25 hinyo tasabot dalam Quran sa suway kahagat dunia may rasul sa diyan mansi suway kaya kahagat mo nabang niya manusia kafir na may rasulin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di magkahagat may rasul Allah ang bani kupurayin bagi mati gay pa ala amban kakapiran niyan jadi benar ka manusia karena pagduwe-duwe pindah buat penmualifin atau penmualifin si Salih Al-Utsaimin rahimahullah yang tulis riwayat ini tuh atau akan awal yaumil akhir atau akan kafirne ingkarne elo akhirati magkapiri sila akhirat ingkarne inya gini ko maginang ha gini ko magkahalat sa Allah Ta'ala kaya ko pa niya maggina, ngayon ang ko pamigisan Allah Ta'ala. Gini ko ng bahaya, gini ko muwasi. Pagkay garo niya alaw akhirat. Ingkar niya alaw akhiratin. Nawang niya ingkar alaw akhirat. Lamod gawi ang banmi asbab. Sababan pakasikan manusia narka. Bang ini ingkar ni, wega niya alaw akhirat. Awi kadaila, wa kudratihi. Atau akan ingkar nu kada Allah Ta'alahin. Ini gantaan Allah Ta'alahin. Pinyo naman may gantaan Allah Ta'ala. Asal pinaniya ajayan naman ginanta Allah Ta'ala. Kaya mo ininihin. Kaya upay Allah Ta'ala. Wala kada halak na kum. Takalpa ko ayatin. Wala kada halak na. Wala syain bikadar. Sabi namin pinapanjari. Kami ininihin. Gantaan ni. Asal niya ginanta Allah Ta'ala. Kau ginanta kayo. Kaya ako niya ginanta. Jalan metin sa ite pikite. Ginanta ni kita Allah Ta'ala bang piye umutin. Bang sa hindi sa tataha umutin. Bang piye kan riziki ten andang na makas ginanta Allah Ta'ala. Sebagai ingkar te gantaan Allah Ta'ala. Niya may manusia pinahingga niya gantaan Allah Ta'ala. Ini ingkar wa sa tiya man harus na wa jamaah. Di man jari ingkar no. Mang kaya muslim.
Faman ankara syai'an min dzalika taqdiman aw syakka fihi fa huwa kafir mukhalladun binnar bin muallibin. Sina-sina ngingkarne, nagkaan na may ginisaniin, may damikianiin, lula kay puting ni Allah Ta'ala, may gani Allah, puting ni Rasulin, puting ni Quranin, puting ni malaikatin, puting ni al-akhiratin, puting ni kada Allah Ta'ala, gantaan Allah Ta'alahin, atawakan niya au syakkapi, atawakan magduero si maiin, pinahataw, gamit niya Allah Ta'ala, gato niya Allah Ta'ala, gato niya may Rasul, atawa gato niya may al-akhirat magduero pin mualipin bahwa kafir alin manusia magduerui na tawakan iningkar niin mengga ni Allah Taala mi akhiratin mi malaikat mi kitabin gania ingkar ni atau magduerui api ni hatu ga to bi Quran ini gatu nin to na bang niya magitikan sa iyan mi umat muslimin bahwa kafir ali kafir mukhalladun binar sampai kakkali jalan neraka mangitabut mati menggaya pa usah aman hari. Qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Pen Allah inda dalam surat An-Nisa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi bennanin ene mesiye kinapir wa'da Allahi muk rasulih wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rasulih duk mau kinabayan pinagparra pinagsapeha ko rin Allahi muk rasulih wa yaqulun duk misara siya inni nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd magpain si magkahagad kami si kasinduyan kitab magkahagat kami si kasinduhan misal Allah Ta'ala ubus kinapir way kami kasinduhanin niya may manusia ko yan kahagat si kasinduhan may ito magtawar may hinang linhap at din binnar sabang may bangga na si Parman Allah Ta'ala si misal Allah Ta'ala ini inkarniyin hindi manjari inkarni sa tikanan ng bangga subigi inkarni bisan tikanan ng bangga kaya sinangin pigi misal Allah Ta'ala nabang niya inkarni pan Allah Ta'ala kahagat kami waktu misara saya kahagat kami kasinduhanin ni rusulin kahagat kami upama usinduhanin kay kahagat kami atau akan elaw akhiratin kahagat kami niya elaw pagkutnya niyan kubur elaw pagbangun kay kahagat kami niya elaw pagbista inkarni ni kasinduhanin ambani pin Allah Ta'ala wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila duk mabaya si etto antara iyan demikian melalan ulaika humul kafiruna haqqa nihayan siani kafir sabenalin wa atadna lil kafirina adzaban muhina duk atakan kami subataan kami si me akapirin me managgaien adaban muhina ini azab makadekdes atau akan azab dekdes adab makadekdes tahu sa akhirat nambani subay kita pahali amban ngabir atau akan magingkar Allah Ta'ala sige ni magingkar lamod duha magduerwehin bakit magduerwe we gato o may rasulin atau waga may to may Quran to may hatu bisa Allah Ta'ala gay manjari kayo magduerwe asal subay kayo magsabendal to Allahin to rasulin to kayo manalawa akhiratin to Quranin may kayo gay niyan pasek to si hal ini nabang niya sayan magduerwe inkarne niyaan may parkalainin bang mati manusia ini jalan neraka ya kakkal pain Allah tabaraka wa ta'ala lumayan ako magpain sa Quran kau niya pain niya ako manghukumahin kau pain Allah Ta'ala wa atadna lil kafirina adaban muhina niyan subataan kami iyan may mananaggaian ini may kapirian adaban muhina adab ini makadikdes taabot ya muli apadarat si Allah sin Allah tabaraka wa ta'ala manggaya magtawbat si kadua sabab si kadalu sabab amman janan manusiain kakka dari neraka jahannam manggiriya magtawbat amban halin mangtahinang ni ini pa ini ingkaru ba'di syai'in min arkanil islamil khamsah ini ingkar ni me amban me rukun islam limehin upama rukun islam ini be syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa tahujjul bait wa tasimu ramadan wa tahujjul bait Iman istata'a ilai sabila magsyahadat we benar naiksaksi benar Allah Ta'ala kanya patut panumbahan malingkan Allah benar rasulin
Muhammad SAW Rasulih, duk maninggi sambahayan, duk magzakat, muase, duk maghaji kung makagais. Nabang ni aming karne, damwa ang manukun Islamyaan. Umasik iya si sababan, maka sababan iya makasik narka. Mangingkar na iyan, pinihatu. Gabi niya, ni Zakarian, gayan niya, atau akan may kuwasayan nga niya, sinduehan niya, tinungunin, gay manjari ingkarte, gay kita manjari nagga, si may perkara iyan. Kaya kiasalan ka yung sukup agama Islamin. Gay manjari. Paman angkara paridatan tauhidin, أو شهادة لرسوله بالرسالة أو موميها لجميع الناس أو فريدة الصلاة الخمس أو الزكاة أو صوم رمضان أو الحج فهو كافر في المؤلفين. Pendaknin bangko aniya ngingkarni gaano one may shahadatin may akidahin lo sali lo kemon na irangkum ne gaaniya may shahadat iyu gaaniya may rukun islamiyo atau kan agpansap kaniniya rukun islamiyo so ay gaaniya may puwasa iyu zakat dumaniyain shahada dumaniyain gaaniya may sambahayangian na ambaniyan pahuwa kafir ali kafiri magingkarni nya ingkarni maniin way hanggang kafir li'annahu mukazzibun lillahi wa li rasulihi wa ijma'il muslimin pegge kina pinuting we ne Allahin nuk rasulnya nuk me pagdambuan me muslimin wa kadzalika man ankara tahrim asy-syirk lamun dusabnan si ini sini ngingkar kaharam sin syirik hinaram Allah taala syirikin kaya kita mencari magsyirik nabangnya magpain ingkar ni gak haram magsyirikin nambahin bangi mati bugaya magtaubat kakkal ya dalam neraka sababan makasih kaya neraka yuk sababan kakkal dalam neraka manusia niyan mangingkar ni syirikin au qatlin nafs allati harrama Allah atau kan ingkar wa ni mamuno ginawa barang manusiain hinaram Allah taala hinaram Allah taala wala taqtulu anfusakum inna Allah kana wala taqtulu anfusakum napanya bunuh mi ginawa barang din atau raka mapatay ginawa barang sawebi nabangnya manusia tinyi agak bewen jauh hinaram Allah taala magpapatay mamuno yuin mamuno ginawa barang ma piung may mamuno umbine papatay yung bineriwin atau papatay yung bineri manusiain garu hinaram Allah taala amban iyan pagi magitigat sayan idikat nin sababan pakasikan ninar kami jamaah muslimin atau akan pinye au tahrimuz zina atau iningkar wa ni pangharap zinahin hinaram Allah taala magzinahin nabangnya manusia benda gak haram magzinakan ambani bang matay manusia ay jangan sa pakasikan ninar ka mangyegi magtawat si hal iyan awil liwat inarinan liwatin paatag si zaman Nabi Allah Nuh liwat hangkan ipinila sinu pa ni Nabi Allah Lut inadaman al-liwat lutin mana al-liwatin tabiya ni hadja si kita ni iya ni lelahin pag-anda lela mag-anda lillah tadawi kiyan lelahin pinakandahan ni lelahin mana ni tu si itu tabiya ni si buli be si buli na zaman Nabi Allah Lutin zaman kaman Lut kanya ba sirim de bangni alala patek-teka iyan pinakandahanin nabang niya manusia magitikan misara itikan din pwede benarin in mamasalar lalahin at wegayan hinaram ng Allah Ta'ala ambanyan paasit ko bi sababan paasit nan si inin iamban zanan pakasikan ni narka banggaya magtawad si hari ini awil khamri atau akan hinaram ng Allah Ta'ala mag-inuman makalaruhin magsiabuhin hinaram ng Allah Ta'ala mag-inuman tanduain mag-inan na ginisan inuman bang makapagkat akal hinaram ng Allah Ta'ala na bang niya magpain gaharam may magsiyabuhin gaharam na iyan bang niya mati may umat muslimin bumaginang niya buga magtawbat iyan ang banzanan sababan pakasikan ni narka liannahu mukadzibun lillahi wa rasulihi pagke niyan iningkar ni pinuting ni Allah hidup rasulih wallahu ta'ala magpain haram magzinahin Allah ta'ala haram pain magpain haram mamuno ginawa barani atau mamuno pungtinainin Allah ta'ala magpain haram pagandahan lalahin naus kaong halal ni kayo
Nabang saya pinuting mo ang balik hangkan keuka hangkan manusiain kakal atau kanangkan manusiaan jalan umasik din narka pigi sabab hinaran ini hinaran ini hinaran ni Allah Taala. Nah, sumagawa pa ini mianban kanian manusia ay pa ini ingkar ni sabab kaawam ni painkana dalika jahlan ingkar ni ini asal-asal ni ingkar ni may mag zinahin we ga haram pini may halal dinari ru may lelan play magzubul we to ni magzubul na pini basa ga halal aga haram may halal yan may mamunugin na baran pini halal atau gaya hinaram ni Allah Taala sika awam niin ga katawhan ni we hinaram ni Allah Taala ang bani ga hamilamud la isiin ga lamud sabang ko ito may umat muslimin ga niya awamin mag-awam-awam sa manusia sabang niya si sayan hanin awam ga sa milamud we jangan pakasikan ni narka so magasum niya ni may lamud hatta pinne yuallamu sampai subay tahapin ni nawang tahapin na iyan we haram ni bakas ni adyan ni bakas ni takaleme bumasi pa ingkar ni pos ang manian lamud niya biye lai sababan jalan niya makasik narka pege kinatauhan niya we ni bumasir we ini-iningkar sabang ga katauhan ni be ga pihiram mo siya si kadua sabab si katalo aman may sabab miyan si katalo ni mine si kaampat aman may sabab jalan pakasikan narka we manusia supaya kita pahali binna namanin al-istihza'u billahi subhanahu wa awbidinihi aw rasulihi sallallahu alaihi wasallam yani ijizik no Allah Ta'ala atau akan ijizik no agama Islami agama ni ya memang manusia ini ijizik no agama Islami atau akan ini ijizik no rasulin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemang rasulin ijizik no ya memang manusia sayin mungdumen memang anu hindi nawang ijizik no yan ang bani sababan pagki pang ijizik no yan zanan si niyaan makasik narka panggisi magtawbat si hanginang dayan Pin Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran yang maha mulia wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum wa in na'fu an ta'ifatin minkum nu'addib ta'ifatan bi annahu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin dalam surat At-Taubah magkulang maglami bang siapain na tilaw no Oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang ingkar mengiji-ngiji Allah Taala mengiji-ngiji kawian pa ini mengiji-ngiji agama Islamin bangsa tilaw no bang we hinang de sa iyan ngiji-ngiji sa Allah Taala ijire keu ijire agama Islamin bang we tilaw no bang we hangkan ijire ina bisararen penne la yaqulunna innama kunna nakhudu benalin kami tu panya magpamelang medya kami tuin magpamelang aja wa nal'abu maglola aja hinang dia pamelang hangkan ijire mana dia hinang dia pamelang rasulin hinang dia pamelang agama Islamin nah ambani ben Allah Taala kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un bisarahum bi Muhammad sisiye bisarahum Muhammad ina si Allah Taala nuk si ayat ni nuk si rasul ni kani anda hijis la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum dani kampanye Allah Taala maka dani kampanye magpamaaf niyan pos aman kakapirbi dali ka magpamaaf ini dali ka magkumaaf pin Allah Taala kad kafartum bananin kapag kafir ni kam kapag kupur ni kam ba'da imanikum pos na man pamarat sayabi innafu an ta'ifatin minkum bang pain ni maaf kami kasinduhan iyan amban ni tumpukanin amban kaam nuadjib ta'ifatan siksa kami sabkat iyan tumpukan kasinduhanin wey bi annahum kanu mujrimin wey hangkan siksa kami pegi sabab nin sila ipa ini dahulaka si kriminal si pegi sila magjabu aja magbulaog dia tabulak niya hangkan siksa kami in Allah tabaraka wa ta'ala ijiji ni haja agama kami ijiji ni haja Quran kami ijiji ni haja Rasul kami ijiji ni haja agama Islami nahangkan pa Allah Taala siksa kami si pegi magbulaog pegi magdupang at si magsabol tuloy tabulak niya dalam surat Al-Baqarah niyan may umat muslimin sika amiyan asbabus al-khamis miyan sababan si kalime miyan
jangan keo atau jangan manusiain mian kafir ya mian makahinang yele gumua amban pamarat saya umasik si kafir si kupuran ini pene sabbullahi ta'ala au dinihi au rasulihi ini suknaannu Allah Ta'alahin atau kan suknaannu agama Allah Ta'alahin agamanin ini agama Islamin atau kan Rasulullahin Rasulin suknaannu may Rasulin ambani bang suknaan bang niya mati bukaya magtawat sana niyan pakasikan manusia neraka tentang pendaktir kubus asbabus sadis sabab sika amban me sababan sika inem zanan pakasikan neraka we manusia supaya pahali manusia yang banin al hukmu bima bighairi ma anzalallahu mu'taqidan annahu aqrabu ila al haq sines iyan maghukum keo saddi panghukumin amban ini bakas pinaturun ni Allah Taala hukumanin begini apa bakas pinaturun ni Allah Taala hukuman sines makamati supaya pinapati sines bakas makatangjo supaya tete patangannya nabangnya maghukum manusia panghukum ni dumay bakas pinaturun ni Allah Taala hukumanin lalu dinaan subagawa niya asam ano ni supaya pain niya dumay sab kewon we maghukumin mo sa salati lamod dumay niya ni masayin sa pain niya siinin niyan al-hukmu bima bighairi ma anzalallah yani maghukum si dumain bakas pinaturun Allah Taala ang panghukumin mu'taqidan pagtuod natin panghukum iyan annahu aqrabu ila al-haq benali masa idinin pa inyong kumaninin mas lami pa niya tapit aman si kasabi nara aman ng Quranian atawakan pa ini wa aslah lil hal atawakan pa niya hukuman ininin hukuman pamarindainin asal makasulot din pa niya si manusia hukuman Allah Ta'ala yun pa niya bisa pinaturun niya gay pa niya makasabuhat diyan gay makasulot si manusia napahuwa kafir alay pa niya kafir bisa niya pega nga hukum pag niya mag-iitika bisa niya nga hukum mag-iitika niya benar hukuman sadya man hukuman Allah Ta'alahin wa iyan mabendarin iyan makasulot manusiain makasanyangin pahuwa kafir pa yung walipin kafir iyan bisa niya nga hukum sumadawa na mangyarog yung mag-iitika bisan kayo magpahukum si may konsehal, si may barangay, si ano pamaling na Pilipinas, bisan naman hukuman Islam, dahil kayo magrida, dahil kayo mag-iitikan, uy hapon kumanday na haman hukuman Quran. Tatibi. Okay. Na, ang banian pa Allah tabaraka wa ta'ala, wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmi yuqinun, gana ne pa ne pahap, ang hukuman Allah Ta'ala si mi'a yuqinun, mi'a magparatsaya atau kan si mi'a ananda. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ini dalil. Na asbab sabi sabab sika pituin jangan makasit nar kaahin mangge magtawat amaninang ninin iyan pa niya nipap kamunapik. Wa huwa ay yakuna kafiran bi qalbihi. Iyan nagga kafir si ate ini. Kafir si ate ini. Wa yadharu lin nasu annahu muslim. Pinatampal wa si manusia we benanin iya muslim. Ini kaya hati dem ate inin kafir do, naggaru. Pagpatampal aja we muslim ye. Imma bi kaulihi atawakan ada kala rune kaya pa si bisarane papanampanin we muslim bu andang hati kafir ye au bi fi'lihi. Qala ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Benanin penne me munafiqin fid darkil asfali minan nar laisi tamanan tedas narka ni. We ang kansay si pegge liannahum kuprahum jami'u bainal kupri wal khida pegge pinagdambuak we ire mian panagga rin lupanipuri Allah Ta'ala. Sindi nagga siya kasi magkagat si Allah Ta'ala. Magpahinag kasi gusto ni po ere Allah Ta'ala magpahinag siya we muslim si ini kaya ruwan si muslim. Hanggang siya sobra kayo man taman tedas siya ni taman tedas niya lim narkain may munafikin pegge duet malay siya pagkapir do pag munafik yan nga po yan panipuri Allah tabaraka wa ta'ala. Amin alamatil munafik kasiratun aman may alamat pen ni munafik hekka manamal aman pangilalahan may munafik si kaysanin asyakku bima anzalallah yan magduweruwe si pinaturun Allah Ta'alahin bangnya manusia magduweruwe yan si pinaturun Allah Ta'alahin wa in kana yudhiru linnasi annahu mu'min bisan pe kanyaan niya tanpa si manusia we ali mu'min
bangi magduwe-duwe rin pangadayan ni si bakas pinaturun Allahin alamat ali alamat munafik. Subay paala pangniya sa iyan manusia. Si aman may alamat munafik dusab karahiyatu hukmillahi wa rasuli. Ini bunsi astelie si hukuman Allah Ta'ala Rasuli. Heknya adalah kadali dalam Quran. Karena Allah Ta'ala alam tara ila alladhina yasumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ayakfuru bihi wa yuridu asyaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Gak kita-kitenu ini gak kita-kitenu Muhammad. Yene me siye naka se benane no sele magkahagat siye. Magkahagat siye naka se benane tu kami pini magkahagat kami. Magkahagat bima unzila ilaik. Magkahagat kami tu Muhammad si pinaturun si kauhin. Si Qur'ani magkahagat kami. Wa ma unzila min qablik. Tuk magkahagat usab kami tu pini si pinaturun dal man kauhin. Sumagawa pini yuriduna ayatahakamu ila tagut. Sumagawa kabayaan din magpahukum si hukuman tagut, hukuman saitan naman hukuman Allah Ta'ala. Bunsi siya ang hukuman Allah Ta'ala. So magpagpain siya basta magkahagat si pinaturun Allah Ta'ala si Rasuli pa si Rasulullahin nung magkahagat si pinaturun dahil aman ni Rasulullahin ay Rasul dahil wa kad umiru ay yakfuru bihi. Sabi nanin taraak si subay kupur dami hukuman taguti. Dia menjadi magrida si hukuman tagut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Mabaya saitanin ilepas ni manusia ini lepas tala menawalan. Memang lepas ni manusia ini lepas ni Allah Ta'ala syaitan lepas tala enggak dirinya tala ni makasanyakan. Nambaniin amban alamat munafik yene bunsi si hukuman Allah Ta'ala. Iya, alamat munafik. Amban may alamat munafik pangilalahin ng munafik ahin karahiyatu dhuhuril islami wa intisari ahlihi wal farra bi khudjalanihim. Ini pun si bang saplang Islami, bang tampal Islami, kami andin tapik Islami, bang ganda Islami pun si kami andin tara Islami, sinae se, kailan si bang dekdes Islami, amani alamat munafik, bang niya manusia, pun si bang ganda Islami, pun si bang saplang Islami, pergi gini kapag zina, bang Islam ng mga marintahin, gini kapag gini masya, pun si, sabang dekdes Islami taraan. Sinna sa kinilig manamal nang banian alamat may munafik maiin. When Allah tabaraka wa ta'ala ini intusib kahasanatun bangkyaw ini katekhan kahapan. Pen Rasulullah si Allah Ta'ala Allah Ta'ala si Rasulullah intusib kahasanatun bangkyaw ini Muhammad katekhan ini kahapan tasuhum makalat siyin makalat mi ayin mi munafikin wa in tusibha musibatun na bangkyaw niya katikan musiba ina bisararen yakuluna kad akhadna amaran min kap na hangkanib kami penne maghali tagna pe bangkyaw katikan kalaatan be Rasulullahin hangkanib kami maghali penne tagna pe sa kini kami baya kusinangian na pena Allah Ta'ala wa yatawallaw wa hum farihun us bangkyaw katikan kalaatan bangkyaw katikan musiba Muhammad na saya bisararin nang kanib kami pwedeng hehe maghali kami tag na pe naus mo sa patay ni magsinna-sinna pe katikaan na Rasulullah yung kalaatan ataw kan katikaan musiba na iyan alamat munafik aman may alamat munafik pe mahabbatu a'da'il Islam wa a'immatil kufri wa madahuhum yan malasa si kuntara Islam si may satru pe mangni malasa si kuntara Islam yuk may si may a'immatul kufri a'immatul kufrihin me imam me kapirin duk sangmitan de bebasa tigas ko atawakan hap sangmitan de me kuntara islamin amman islamin sina islamin gelere sinanglitan me kuntarain sinanglitanin yan me alamat munafik wa nasru araihim li mukhalafati lil islam duk pinaine were pinatanya were pinasapla were pikiran me kuparin ini memukhalif si Islamin ya pikiran dia mungkin kinabayan no Islam pikiran iyan na pinatap lagi iyan na ambani iyan ko alamat may munafik pen mualipin us magpain Allah Ta'ala tiya dalilin we aman may alamat munafik se alam tara ila alladhina tawallaw qauman kadhiba Allahu alaihim ini ka kita-kitenu o Muhammad yene mesi tawallaw qauman pataikut se me qauman penne kadhiba Allahu alaihim
kinaastaran, inamahan sila Allah tabaraka wa ta'ala. Wey, mahum minhum, dumain siya amban kaam, may kaumaniin. Wala minhum, dumay naman siya, aman sini, dumay naman kafir, mananin munafik. Pagka dumay naman kaam, dumay naman muslim, dumay naman ka, aman kafir, mananin munafik. Na, iyan, pain Allah tabaraka wa ta'ala, niyaan, antag na yan, wa yahlifuna 'alal kadhib duk napa sa si kaputingan bisan ko katawan na puting sinapahan ni wallahi asal to ini mang puting hati na wa in kuntum ta'lamun bu asal-asalan bain wa hum ya'lamun bu pa Allah taala katawan na piwe puting so sinapahan we aja bisan kanyan ng puting sinapahan we aja tabenal nang bani me munafikin aman may alamat sin munafik. Nagana kita tanto patigil-tigil sika telo aman may alamat munafik usab istikbaru doa il mukminin. Yene tinakabbur we inistikbar we me doa mukminin. Magtakabbur sa siwe pamaku mukmin. Na panapantak din diyan. Nugde ubus orasi. Sa pehali ko. Sa telo. Okay. Pito kita pala na sabab si kadue. Anaw sani ginisan si kadue. Pag ginisan si takadagnain, sina-sina kahinang ne mukafira ye. Yene tukhriju fa'ilaha min al-iman ilal kufri. Gumawa makahinang ginisan si taknain amman iman, amman pagparasaya itu juga kupuran. Sampai wajib teh kakal dialem narka banggay magtawat sinang leyin. Ginisan si katagnain. Kasi ginisan si kadue kini ko ito. Ginisan si kaduehin may sababan niya amjanan makasik manusia inar kapag kainang nainin sumagawa ginisan si kaduehin pwede hiyal asbabul lati yastahiku fa'iluhu dukhulan nar dunal khulud fiha. Kapag kainang nainin may sababan yan ay magkapatutan makahinang yere makasik narka sumagawa gisab kakalirin narka niya tempo ni makasurka. Sementara kita pak, nak kita ni anak sini. Bisa tak maka surga bang maka salam narka astagfirullah. Kada mabaya anak sini. Punit pedi narka salam rampung ni siksa narka jahanam tasabut Rasulullah. Yene kue kantang peg-peg gitu dikiriki mana malu. Ini do mandialim narka jahanam. Ubinet tagotu dia awak pelet di sini. Peg-peg geru nunan si ini tamanan lampung ni siksa dalam narka magbuka kulit-kulit manusia ini. Utek manusia ini membuka taman lampung niin. Namanya dia misal narka na yun bukai labo lo. Ini na perasaan nin. Nabisan sa pipinay lagi ko kakal sa detayang gitu masan ko makasih ko surga. Narak kita paham kita mandi bisan gak kakal ini. Oke, sami. Asbabul awal. Sababan tagnanin yani pangtahinang nuinin makasih narka manusia sa kakal yani pwede ukukul walidain. Ngapu si dua mata toe. Mangnya ngat gue mata toe bisa ni magsambahayang pagi pasal pangatune si mana toe ni masih dinarka oleh Allah tabaraka wa taala. Mangnya ngat si mata toe. Wei. Pagi pada Allah taala wa qala rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hina fardu ya Allah taala. Gue to gue memelihara kau ini Muhammad alla ta'budu illa iyyahu. Da akan numba saddi melainkan si Allah taala penyembahan itu. Wa bil walidaini ihsana duk magpahap-hapkan si dua mata toe bi. Ubus imma yablugan na innakal kibar bang si tabut nu miyan si kawahire ahaduhuma dambu aman siye au kilahuma atawa wa karuangan ni siye fala taqul lahumma uffin dake bisara siye bisara laab wala tanharhuma nukla selahamun wa qul lahumma qawlan karima nuk bisara siye bisara hanunun bisara hab waqfid lahumma janahatul minar rahmah do pariyawaun siye pepik nun magpamariyawa siye amban ase wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira duk misarak yo o mamalihara o Allah irhamhuma kasihan mo matatuekun kama rabbayani shaghira koe pangase ri aku zaman kuriki-diki. Namangnya manusia ngatu si dua matatoe ni pasulang bisan kaya mag-agama bisan kaya mag-ibadat masih makasih nar katabu celeu akhirat pasalan pegi ngatu si dua matatoe ni sabang ni. So dia bikak ke dalam narka, ni waktu ni pinagua orang dalam narka. So ini kaya biain deh, muan tahunan elo akhirat. Tatatas ni narka yan tamanan lampung ni narka magbuka utek manusiain.
Oke, pitu kita isi kedua sabab. Asabab usani qati'ur rahim. Ini nekat kau kasilasa. Bangnya manusia nekat kasilasa. Maka sekian narka. Bang nekat kasilasahin. Sa gay sabi kakkalilin narka. Masih dunia waktu ni niaan pinasurga. Pin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'. Gaited pin makasik surga qati'. Yani mamikkatin. Yani mamikkat. Yani qati'ur rahim. Yani mamikkat kasilasahin. Ini alu manusia bekat ni kasilasahin supaya upama pinangan ni sababan duk magbekat duk magkalasa ruanganin. Nya may manusia may magkalamakan daw upama atau may magluwa hinangan labayan kinimut pinugi supaya kadimanan ng buhay magkasilasa atau kan asa-asa magkasilasa duk magkasilasa mag-este duk mag-este duk na sa magkinastel ang bali niya menjadi qati'ur rahimi bakit ko kasilasa la yadkhulu jannata qati' gay makasik surga fa nasulullahin yan mamikat kasilasahin sumagawa dumay sa makna nito kakkalilem narka manusia imang yamikat kasilasa niya wak po nirupinas surga wa ta'ala sabaya sana pwede pinag sinilay labayan daw yan muantahon niya narka na hal kita ng maniin la kita bimekat kasilasa subay kita bipangandakan Rasulullah mekat kita nupat kita bi kasilasa bang penia nian mekat kasilasa si kita bi subay kita bi manupat ihin iyan kinabayan Rasulullah pagke manupat kasilasahin magkasilasahin tambo aman nian tambo hadis pakatambahan umuno nian sikap tangan Rasulullah bangko pain ni sini palyasir man arada ay yusi'a lahu rizqahu au yansa'u ajaruhu palyasir rahimahu sini pa ini mabaya pinaluha rezeki nen duk mabaya pinataha-taha ramu nen pagi makasip surat nen dalam 40 bulan pe kite dalam beteng ina te saite andang ne bakas ampat puel subhanallah ampat puel leo dia lem penting saite andang le bakas sinurat ka Allah taala ajaltin pangsumian kita mati sumagawa pinasulahin si hadis ni kaptangan niyen sine pa inya mabaya pinaluha rezeki nen magani pinahek ka rezeki nen rezeki magbarkat bayon sa Allah asaruhu mananin nan si inen pina akhir-akhir daw ajal nen genro pinapatay si oras bakas tasulat iyen ini anuin ini subay ini palyasir rahimahu subay pa ini sugpat ni kasilasahin namanya kasilasan siya subay pa iya mismo manumpatin magkasilasa ba namanya manusia mikat kasilasa janan sababan pakasikan ni narka sumagawa gisa kakkala idealin narka asabab salis murah sababan sika teluhin makasik narka manusia imang kahinang mainin aklur riba bangi magkakan magganda riba. Ya, may manusia, bang may pito sa Saudi, piwak may KL, mag-edosin, may 20,000, mole 40,000. Pwede namuain, ngeto kusin 10,000, mag-20,000, riba arin dingin. Di menjadi, hinaram mo sa Islam. Pwede Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu la ta'kulur riba, ata'apa mudha'apa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh kami ini Mesir magparat saya may magkagal sa Allah tabaraka wa ta'ala la ta'kulur riba dakam magganda riba dakam pinakan riba at apa mo da apa yan pinaglipat panglipat yan 10,000 hinang 20,000 magkapangutangan yan menjadi sa iyan wattaqullaha la'allakum tuflihun tinalaw kam si Allah ta'ala murah-murahan kam magparuntungan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin tinalaw kam sinarka iyan panubata si miha anagga pin Allah tabaraka wa ta'ala wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun nuhut kam magtaat kam si Allah ta'ala ug si rasulne la'allakum turhamun murah-murahan kam nian kinaasayan atau akan kinalasahan obos niaan sampai jinanjian dari Allah ta'ala narka sine-sine pa nian man ada ila riba ba'yan balagathu mau'idatullah
Jinanjian oleh Allah Ta'ala narka sini-sini mangan riba. Bu puas na amban sumampai si iye nasihat aman Allah Ta'ala itu haram magribahin. Pag may magriba manusia kakatawan niya awam kayi. Mag-anaksin, mag-person-sin, mag-5-6, mag-4-6, 7-6, inanin, bangin na pangalanyero. Yan nagati ko, nabangyam kaawam, minaap Allah Ta'ala. Sumagawa, bang makas na tati na haram, bumasip pilip pribali. Kaniya, dapat jinanjian oleh Allah Ta'ala narka pangyemole apadarat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sagi sabi kakal dari narka. Kue lebih istariru bab si kadwehin ini sansi kuyen gaya kakal dari narka. Pan Allah Tabaraka wa Ta'ala alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mesti magkakan antar riba. Maka naksin, magpolisi, magposi, magperseren. Ini ni pangalan niya. La yakumu illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masi. Mang tahu sila wa akhirat. Guys, kumenge. Gitu menge memang anak sini. Magkakanan anak sini. Magpersen anak sini. Maring kasing panenggerin illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masi. Kue kantang panengge bakas keasikan atau akan bakas mian tahu sa syaitan. Ini aku bakas keasikan dari syaitan. Saya mesti panengge manusia ini. Bi annahum qalu pegebenalin siya magpain penne innamal bai'u mithlu riba. Benalin penne pagdagangin ko ro pagriba. Masa wayang kana ere dinari, masa pagdagangin ko ro pagriba. Na ahallallahu al-bai' hinara Allah Ta'ala magdagangin wa harrama riba hinaram mo ini magribahin. Niya may manusia magriba, bang may magtimbang magbetag may bato realin riba rawi. Niya may manusia pagpatimbangan isang siningaran timbanganin duka dalampung dakangan sawain riba rin nire sa di naman makanaksinin riba di manjari iyan ng umat muslimin. Naubos pa na Allah Tabaraka wa Ta'ala paman ja'ahu mau'izatun sinesine pangpainne nabangye painne katekkan to ne mananin mian mirrabbihi aman Tuhan ne pantaha palahu masalafa. Yan ibu nidehengan ne asal mananin nim kaawami magriba ya tagna ni uspo katikan ni bakas ni takarin ni nasihatin we haram magribahin bu ni halihan ni minaap ni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sumagawa wa amruhu ila Allah pekerjaan di sa Allah Ta'ala wa man 'ada sumagawa bisan tu katawan ni haram magalaksinin masih magalaksin pagi makadaya we makadaya umpama me 20,000 maka 40,000 be 50,000 mag 100,000 kanado lain na inay-inay na makadaya na masih magriba bisan tu haram katawan ni pin Allah Tabaraka wa Ta'ala paulaika ashabun nar mi'ayan pinnya mi'anar ka ni hum fiha khalidun yalim duksiya le pinnya jalim nar ka agin kakkali so sagir min kakkali masih rumia oras ni pinan so agin ni pergi makan diri masih agin kakka seri nar ka jannam ye ini dusirin agin kakka seri nar ka jannam so amban asik sin Allah Ta'ala pergi muslim dusih pinasik si surga masih puas amban bakas sin neraka so labi amuhan tahun daw sa dinarka. Asbabur rabi sababan sika 4 zaran makasik narka manusiain aklu malil yatim bangkeo magkakan mangan arta yatim anak ilu. Yani zukuran kanu am inasa ini saliro anak ilu lela atawa dende. Nya may manusia mangupama mati may pungjina ini gusto ka anak lu dende kiri-kiri kedua. Inalena mabalik mian yatimin dinepait ni wal yatimu walladhi mata abu qabla ayablu sini mati bugape gape akil bali sabang ni kau kita di akil bali bu mati ina maten dumay kita anak ilu dumay kita yatimin sini mati amma anin gape bali inalena yatimin anak ilu ini mungkin mawalikin ne bu mati mau tertoilen dumen kita anak ilu nih dumen kita anak ilu nabang ni amati anak ilu bukin akan wesidin artanen amba
baniin makasik narka iya taabud mulai sadarat Allah Ta'ala manggaya magtaubat si halihin. Pen Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran yang maha mulia, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dhulma. Benanin ini mesye kina mangan si harta anak ilu. Inanyanya, inaido pagi anak ilu ru. Jadi bisa pinangkat data ini do. Harta mata toeren. Inna ma ya'kulu fi butunihim nara yerupenne kina kanderim beteng jeru ebut pen Allah Tabaraka wa Ta'ala. Narka yan wa yaslawuna sa'ira nuksang nasa siksa kami atau akan pasik kami narka sa'ir tabus yang oleh apa daratin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali may sabab amban sabab jalan kyo makasit narka niyan sa kisab kyo kakal yalam ne niyan syahadatu zur ini naksi kyo si kaputingan. Naksi kyo si kaputingan. Lam tazula qadama syahidi zur hatta yujibullahu lahu nar. Pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman si Ibnu Umar. Pen Ibnu Umar kal Ibnu Umar kal Rasul sallallahu alaihi wasallam lam tazula qadama syahidi zur gepene umusa atau kan masing-masing gepene umusa betis aman aksi si kaputinganin sementaraan suwe pinawajib Allah Ta'ala rusia narkain. Gepene manusia naksi bisa ngeputing sinaksianin. Kami manusia saya. Bang makas kasinan sinaksian. Pernah saksian ke kau saben nasi kau ni kamu puting ni. Dia mencari yang kita mencari naksi si kaputingan. Dia mencari kau naksi si kaputingan. Bos asababu sadis menghadap dua satu. Naik ke pesawat dua dan dua satu insyaallah. Asababu sadis. Asababan si kain nemin makaset narka manusiain. Bang tahinang ini manggaya magtawat ar-rishwatu fil hukmi. Ini ar-rishwatu fil hukmi. Mana nin magsibolo si paghukum. Magsibolo si paghukum. Saan niya batuknin? Upama ako nang maputi na matutuinin. Magsasa kami atau kanya be paganuan kami magpahukum kami. No upama may pagpahukumanin iyan tatulog ko. Na pagpuwa ko yan. Pen ko so para amin ko sa karong lempong si bonuhan ko ye supaya hanya hukum na ako mamenalin tara adang wa matatuayin nasa kaya hukum boy-boy ko tapos ka boy-boy ko na ako na pinaragin mo asal ako at ikamaliling iya mamenalin sa akin pagasal kasi bonuhan na wet ko iya nitahin ng ako nitahin ng mamenalin pagi kasi bonuhan nambali pa na Rasulullahin la'ana Allahu rashi wal murtashi pinaglaanatan wa Allah Ta'ala yene mangurungin yene manubonohin duk sinubonohanin pinaglaanatan ko wa Rasulullahin pinaglaanatan nuramwa yene panubonohan pun peke katawan ne wa ako maputingin ako ga mamenalin panoon peke sabab kasinan ni ang maligay menjari si sara Islam penak din aja as-sababu sadis as-sababu sabi' sababan sika ennem sanan kyo makasik narka manggay kyo pahali manggay kyo magtawat sinangon al yaminul gamus yan napak kyo si kaputingan namang niya napa manusiain si kaputingan bisan do katuahan ne iyan puting iyan sapahan ne kada pinahagan lamun yang baniin gay kyo manjari napa si kaputingan mangputing Mus asababu samin sababan sika walu jangan makasik narka manusia yang manggay pahali ang maninang ni manggay magtawat al-quda'u bainan nasi bighairi ilmin. Iyan al-quda' mana quda'in iyan aanara si antara manusia bukan ilmu ni. Ito biki nahukum si manusia bukan ilmu ni. Nahukum aja si manusia bukan ilmu ni. Nabangnya manusia ngahinang na inin ngahukum mo na ilmu ne ang baniyan zaman na makasik narka manggaya magtawbat sinang ne sa gihabi kakka pindarin narka ko na pag-istorya pagi papasunod binisaran na inin duwe na kakka yan ang binisaran na iluin kakka nila narka manggaya magtawbat sinang ne yan ay tabisarat na lumihan nabangnya manusia nara si antara manusia bigay na ilmin gana ilmu ne ang baniyan zaman pakasik ka narka kaya Rasulullahin li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam si hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini al-qudatu salah satu in maghahukumin binahagi pwede telun may maghahukumin binahagi
telu. Si kaisanin pa ini, wahidun fil jannah. Dawi, maghahukumin, may sarain, telu bahagi ng Rasulullah yung pinabisara. Wahidun fil jannah, lambuwa ro pa ini dalam surgain. Lambuwa ro dalam surgain. Wey, wasnani pa ini pinnar. Duwain, dalam narka. Basta tabi maghahukumin telu perkala ro. Duwain, lambuwa ro dalam surgain. Duwain, ileglewan, ilenevan dalam narka. Wey, pene amal lagi fil jannah, adapun ero pene dalam surgain, maghukum yan sara dalam surgain do, parajulun arapal haqqa faqada bihi niyan. Yan aahin bang aahin katawhan ni mawenalin, tawe si ilmu iyan, katawhan ni mawenalin bu panara niyan. Nayan dalam surgain. Mang katawhan ni mawenalin bu panara ni dalam surgain. Sumagawa pene warajulun arafal haqqa fajara bil hukmi fahuwa finnar. Sabang ka aahin taga ilmu iye katawan ni mawenalin bu magdapit si paghukom na rin pawenalin ang tamogi mawenalin ang bani dem narka manusia ay misampi tao si ilmu misampi niya ilmu ni bang maghukom katawan ni mawenalin ubus iye pinawenalin dumin mawenalin iye si kaduwe si katalunin warajulun kada linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Si katalu maghukom ene nahukom si manusia sumagawa nahukom si gantara jahal kaawam me ganda ilmu ni na fahuwa finnar ni manusia ay panan Rasulullah jalan neraka mang kyo nahukom ganiya ganda ilmu ni kaawam kyo santi kam natari pasal iyan niyan pasal maghukom pain ni aramua makaswa tapukan nomor buah riwayat makaswa sin niyan makaswa sin ni mbain tapukan magkawinin pagsakay kaswa nila na si may jamaah si may kawan niyan pinintag pa ni imamin mamanaanin pain ni yung panyalusi pine o imam pa niya makaswa ko sin magdali sinin atau magdali tapukan niya makaswa ko pine tapukan hinangko pa niya ina sa ingay namu imam niyan awam jahil manamal ngahukum aja bisa dugay gana pang ngalap ni ang kaya subay kayo ngaji subay kayo pakale kayo kasabot na pa ini tuan binahagi pa ini paampat subay pa ini binahagi paampat si kaisa ni pini para si balu si karon ni pini si miskin katalunin pa ini si kaisa ni pini si mga swayahin si karon ni pini si balu katalunin pa ini anak ilu kampatin pini imam si imam pa ini siya pa niya binahagi paampat na pag ikaw pa niya makaswain ako pa niya bahagi anak ang pa niya tuwan ako pa niya hanggang kumain pa niya ganyan pa niya tasasakot ko magaling nga na di ko pipito na si mana pa niya mati niya nakon balo po na si duwel bahagi pa niya si kauhi pinimamin na ngasagasan niya imam ito pag niya imamin ba si mamahagiin na pa ini si mamahagiin basa imamin si imamin basa kasi siya ni mamahagiin imamin ni si imamin pa ini nasib na pa ini akan tiga pa ini imam ako pa ini tagjalan ko pa ini elong ga pa ini hati ko masaya magtusiyayin si amma ilog ko pa ini na pa ini si kaw pa ini nagtalwahagi na pa ini si kawin narawa sa nastawa niya dinanda na ini pagkaya imamin pinatapit na yun na tapos pagpabay mo makaswain inasag ko piyanin pwede imam, apa imam magmaaf ka pwede silat kami ako pwede imamin natapat si iya kemon ang mani pwede tarupang iya magsara ka na ilmu ni ang mani pwede magsara ka na ilmu no dialim naraka pwede Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam asabab utasi nakamahama las nihatu at sabab utasi sabab sika yene sika siyam manusia ay makasag narka mayan al-gishtu fi ra'ayatihi yani mian ngandupang si inipatnin ngandupang si inipatnin upama kau mag-ipat kayo kung may kita to atau kung may kaam upama atau may kami usap kung may kaam magtrabaho mag-ipat kami yan wey pagi magtrabaho kami si Bosby main ke naman kami ngandupang si Bosby dan buang banlamod na si inin algis to pirayati muting si pinag-ipatanin upama may inaina na loob putingan mo inaina na rin nganda muting kayo putingan mo ka mag-ipat kayo araw may sinasina na loob at lamod na si inin may amma
may amma. Si hadis Rasulullah banne kullukum banne ra'in wa kullukum mas'ulun. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an wa huwa mas'ulun wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Demikian nak ra'in mag-ipati si rakyat ni. Nabanggay tunay ne mas'ul ne kamas'ulan na kurain peke mag-ipat ye rakyat nin subay pakan ne subay hatul ne rakyat nin bangnya masagaran rakyat nin na kura mas'ul tiniliw ye taawut siya law akhirat pangimuli amadi gisi ngarupang isipang ano ni. Demikian kaulan lain pinasuwan siya din manamper hadisin kullukum ra'in kemon kamiyan pini mag-ipat wa kullukum mas'ulun dukyamun kamiyan tinilaw kam si pag-ipatan diyan. Pal imamu ra'in in imamin nakurain imamin nakurain mag-ipat dobi tinilaw wa huwa mas'ulun duk tinilaw rabi si ipat niyan. Wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Lelahin mag-ipat si ahli ni mag-ipat si anak si andano namangga tarbiyano andanon tarbiyatun Islamiyah dan hak ng bahaya gak tahu nukut tabun aurat demikian anak nun bang tahu sila orang maghukum ka pagi kau mamas kumalain wega pinturok na demikian wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha demikian dan lahin pa inne ra'iyatun mag-ipat sa biyasi lumailani bangnya dende masagaran pangalta elani masagaran lumailani masagaran anak elani taawut yang boleh si hadarat Allah tabaraka wa ta'ala gipaliharaan ni patnin hadja patiliwani si Allah tabaraka wa ta'ala ubus wal abdu ra'in ala mali sayyidihi ipunin bataanin mag-ipat daw si altabusni na kau mangkau bataan pinangandal kau webos nun si arta ni na manggay no manggay pahap no pag-ipat nun ngando pang kau si pag-ipat nun yan ngento kau pa may arta ni pagigil tabis tuni na ang baniyan gisy alin ningin ngay manjari pakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ine dumain kay kamian kemon mag-ipat ug kemon kami tinilaw pinasun sallallahu alaihi wasallam kau ang main marikte mas'ul kyo si andano mas'ul kyo si anak no sumay tarbiyano sumay pahap no pagka tinilaw kyo kaya bang kyo ngay pahap no pangipat mo si siya mga tarbiyano tarbiyatul Islamiyah gaya raak ng bayang andanon gaya raak ng magturong mga paruas andanon manamluma damikian anak nun kaulillahi mag-ipati tinilaw kaya yan pamana ni puruan tigam kisah las mungkin sangka las kisah iyan na bang lelahin atau akan dendehin asa suway tarbiyane anak nen supaya tapangander atau akan sipag ano nilian atau akan kau bosin kau bataanin demikian lamut gabinin kau bataanin bangkyaw bataan pagkaya kau mag-ipatin kau pinanganderwas nun nakyaw ngandupang asal mingge kyaw si ganta bataan kyaw magkaminin nambuwa kisah inadadan Mubarak inin zaman niya diki-diki tinarbiyaw inak ni. Pininanin o taong o toto. Ami-ami si kao pini kapangandilan kewe. Bang niya pinaipat si kao laki yung ngandupang asal ipatong pahap-hap. Ipiin niya na away na. Tao ni kaya bang may makalaki ro tinhut niya ro pinturo inanin. Nabang inanin pa ito na. Bang kaya mo pa may inanin yung iskul. O to katawan niya asin pinain laki pwede magurung-gurung tao dati pinga tu dikit tao pinga tu kaya laki yang gurung-gurung ano kanya rapat magurung-gurung sin dulu namun kau kita makai bagus ya wen tao dati pinga anak nu kaya pwede laki magurung-gurung dapat gurung-gurung sin dulu dahil ya terus pain ina mubarakin oke pwede tato niyan kapangandiran kyo na tao dati mubarak pentakte isali may doon tayo poin Taabot hadya Mubarak, subul, magtarawaw sa Rambuwa Sultan. Naus pagtarawan niya si Kampunan, nambuwa story na mariwayatin
Jadi nombor riwayatin apple. Lesem. Nombor riwayatin mian inab. Dua riwayat anu. Nombor lesem ini tidak pinang kita usiain pas mubarak ini sultan mian nombor inab. Nah, petad ini saya pain sultan yang open yang mubarak. Pangandel ko pa niya si kau pa niya pataan ko, kau pa niya mag-ipat pa niya may ano ko yan pa niya. May kabun ko yan, kabunan pa niya lesson iyan, mga lesson niya. Na, mubarak okay. Tahunan na mga waktu, tek kasultani ko si mubarak. Hap kapunin, pagkatala, yan naman mga sultani. Pinya, mubarak, bayo ko pa niya mangan pa niya lesson, doan ko kita pa niya, mamamis lo kayo. Napili na pa niya mubarak na lesson niya ito. Binuhan ni mangan sultanin sakay mangan sultanin lesem manama ano way pa no meto ko gyud mo barak ma hapin pa ni ada pa ni lesem pa ni tedo nun ngeta balik habis mubarak ngeta balik mubarak sobra lahanin pasagay na jalan nakaka mo sobra lahanin ng umamis agad mabuta sultanin kay sobra lahanin ana mengedap ke balik pa niya mubarak, mamamis lagi pa niya mubarak, mengedap balik mubarak. Sakay ngedap mubarak na tamang-tamang mamisan nin. Asal kahapon sultani sada pa mo, sultani pa si mubarak, o mubarak na kaya sawahanin ko pa niya sa hapain ni. Napag-usmakan si Samyaan, tinila sultani mubarak. Saan kayo naman mubarak? Pwede okay pa niya mubarak. Uy, naman kay ko pa niya, dagi ka mo sinilay. Uy, pa niya, pa niya. Ito ano kung mamamisin. Tang na kwento ano pa niya lesson. Agin ko pa niya magkidip-kil na pamanganihin. Pag ito ano bumalik pa niya, malakain. Agin kumuta pa niya, supra pa niya, lakanin. Napaw pa niya, ito ano kubalik ito pa niya mahapin. Hinanglo ko pa niya, pag dagi ka sultan-sultan ko pa niya, tamo sultan na yun, kasi mubarak. Pin mubarak magmaak okay pa niya, boss ko. Dumain ka pa niya, hinang ko dagi. Pwede pa niya kaya nga katawano. Pimputang niya kaya mag-ipat pa niya. Niyan ini maging kaya pa niya mamamisin. Pin mubarak okay, boss ko. Magmaak ko pa niya. Zaman ko pa niya, patuuno pa niya. Pangandalo ko sa mga taaminin. Sa sano siya ako'y. Dinakadapan niya hinagol. Dinakilabasan. Pwede mang niya sabat niya. Gago pa niya sa sano. Dinakinaman magintag mamamisin. Hanggat pa niya kaya katawan ko maging mamamisin, maging malisin niya. Pin mubarak. Tadabi yan. Kung hindi po yanin. Mananin, tapangan niya si Pag. Yan ay sikat tayo inipat nin. Ay, yan. Hanggang ka pa na ako magmaap ka, boss ko. Hanggang katawan ko bang hindi mamamisin. Kaya jaman nyo, daak nyo ipat ini ng pangandal mo si ako, daak nyo dapin inipat pwede. Ilabasan, bang niya sa kulit ni, bang niya sabet ni, gaak ko raak nyo, kinam-kinamanon bang intag mamamisin, bang intag malisin. Pihin mo para. Tapos ang mali mulak mo, sultanin. Pag mo, sultanin, mamahal, bisa taat, gusto kisah hindi kasalam. Pag mula sultanin, pinin si anak ni Neng. Ni anak ni Neng. Tuangan ko kita pinin ng kahawa, say. Kung pa niya ba, inom langgangan ko. Na tinuangan niya sa iyan. Pag sakay tinuangan, pa niya Neng. Pailahan di ka pwede pa si Mubarak. Pinsultanin niya. Pailahan di ka pwede pa si Mubarak. Nakakala kong dandahin. Pagkiran nito sa tabiat nito, isang pebaya. Ang ibig nambong wen. Hindi nambong. Nakakala kong dandahin. Sang imin dandahin ka tumuli. Pinikil. Pag sinanyalan mo barakin. Tanda pinikil anak sultan. Bang sinaranda inalan ng Mubarak. Anak sultan. Kaniya, kadawahan ni Kim, sultan magpatalibot si katalibot din. Anak presidente o pang niko ito. Ganiya. Alin anak ng Mubarak. Parurus-lurus. Hap may vice presidente mang nalito ito. Damikian. Gati tumuli lang dahil anak sultanin. Gani anak vice presidente. Alin anak ng Mubarak. Damikian si may alayahan. Si may gobyerno. Si may kongres. Si may mayor. Mang nalito ito may barangay. Mang nalito. Anak ng alin ng Mubarak. Asagatin niya. Pagsakay pagpikil-pikil nilang buwaro niya lang Mubarakin. Yan ay bataan din niya. Namala. Susi marama mo bataan din niya muna mo anak sultan. Masalong-salongin nga pinamanin sultanin onay. Tuangan ko kinipin niya boy panas. Kupin niya boy ang inom. Tuangan din sawa-sawa anak rin niya. Namang limongan-limongan din dahil. Napigawahan nagpain. Pinamanin. Naning. Yung kaya pwede maglimongan-limongan ko kantang niya. Pwede sa bisarano. Pwede away pa pwede ama. Hindi pwede sa bisarako.
Iya bepen yang mau disarakun. Agpa inga pa niya paalaan ko si Mubarak. Budi-budi pa niya kinagi katumulihan kun. Dumay pa niya dumay pa niya hanggang katumulihan kun. Way mamaya ni ko pa niya mag-ela. Si pinainulay. At tawakan mag-imagine ko ay lahin. Sa gibi pa niya magkatumulihan kun pa niya libuhi pa niya. Pikir ko bang sini anak sultan alam ni Mubarak. Kapay na niya. Nabigyan mapasuno may adayahan pa niya. May businessman pa niya. May senador. May president. May kongres apa mang itu, may gobyerno, may mayor, kapin niya. Niyan alin anak ng Mubarak, sakay pagpikil ko pa niya marambuaro na alin Mubarakin. Yan pa niya bataan ti mag-ipat pa niya kabuntin na pinamanin tuwid kay pinineng, yan pa niya sa pamailahan ko kauyin. Halo gas karan, dendehin alakin gay mabaya. Wey pa niya ko pa na ma, gigi pa niya magkalaman-laman kao o ma pa niya. Dan buah anak sultan penne, dan buah anak lu penne. Sultan kyo, pailahan lu penne. Si rambuah rumah tante mag-ipat-ipat ka bunde. Pen sambung ang maklim sultan mian. Oh, kyo penne anakku kalasahan. Gay ko penne leman, pailahan ni kyo penne si rambuah patante pasti Mubarak. Mas kalemanan kun mangkapanya pa. Edahan ko sila lapanya kita panganjal. Mubarak penne tapanganjal. Mana ni story dewe sa tapanganjal Mubarak. Niya tapanganjal si pag-ipat ganyan. Amban iyan kinawin ng sultanin ng Mubarak, hakden ni mana anak sultanin, Mubarak, pinaka, miskin na mag-ipat do, ng buang bataan, sumakawa-gwa, pegi tapanganderan niya, si inipatnin, gaya nga hayana, amban iyan taan daway na anak sultanin, sampay pagtaga-anak se, dambua alin nin Abdullah ibn Mubarak. Karo katawan memang kamakabasawin, niya ay may si tafsir pa niya, Abdullah ibn Mubarak, Abdullah anak alin, anak, iya yang Mubarak yang untuk anak sultanin, alinin Abdullah. Usan ganit pa niya Abdullah anak Mubarak, Abdullah ibn Mubarak. Asal alinin Abdullah anak pa ni Mubarak. Na Abdullah ibn Mubarak hek karoin nafsir sampai tafsir dalam Quran ta ini yang dalam Quran Karim. Iyan gua anak Mubarak itu dan buah sultan mian. Weh, pergi magmataliw si Allah Tabaraka wa Taala, pergi ka pangandiran nuhud sinsesa Allah Tabaraka wa Taala duk junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puas billahi bang me tumaataha magmaaf sa kam duk marup ampun si Allah Tabaraka wa Taala. Mait ni kusilapal pagkilalihan ti kamu yang berdunia ngarik si apel akhirat wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.